geus tarik beak. Beak aing geus kitu mah. Lumayan kan gede. Di video Aduh, kacau. Ya. Nih Ulin. Kacau. Ayo, Guys. Guys, Dia dapat. liatin guys. Mana lubangnya? Nah, belutnya. Oh. Kita lihat belutnya segede apa. Oh, ternyata rada lumayan juga ini. Belutnya ini. Gede sekali, Bro. Agak lumayan. Strike kita sore hari ini. Mantap. Pulang hajatan, langsung ngurang. Kondangan. Pulang kondangan. Nih. Tuh lumayan kuning. Mantap. Mantap. Pangerak, mantap. Oke, titir. Titir.